image. Hindi igongona ria mathiko ma uria urari muikariri giti wa komisioni ya gutetera ihoto cia umundu KNHCR Roselyn Odede. Atongoria matiganite matongoretio ni mutongoria wa ODM Raila Odinga mamucakaite na ciugo thuranire guku magikumithia na ciugo ndito ciiko cia unyitani migwate bururi-ini. Odinga onekete kurarakwo ni honge cia ugitiri kwaga umenyo wa nu uranyitana migwate makiria ma mieri 6 kuma riria ciiko ici ciongererekire guku akiuga gutire mukenya wa kawaida ungigura bengo cia borithi niguo tu anyamari andu. Anyitani migwate mokaga na bengo magakuoha na magaguikia ngari. Bengo ti kindu kingikorwo na muingi indi maabitha a borithi, kwoguo thirikari ndingitwira ndiramenya ni amaratabania ciiko ici. Opingo, can give me your name. I want my conscience to be clear that when there were abductions, at least in a public place, I said no to abductions. Iguru waguo Odinga augete ona ngiaga gukinyaniria mito yake ya gutuika muikariri giti wa komisioni ya urumwe wa mabururi agacoka o guku bururi-ini. Nawe gukorwo mbitikaini no gutingigiria augiririe thirikari kana maundu moru maria marahanikira Kenya. Nie njaragia uria kuri, kindu kiuru ni njugaga ni kiuru na gikiega ni njugaga ni kiega. Nie ndire ndagarurukano uria munjui na mwaigua ni ndirathie Addis Ababa, ndire na mundu urandwara kuo ati ni ngutumia njage kwaria maundu magithie uru. Mwenyewe alisema ako na mpango, anajua kazi, akiweka Biblia chini atatatua hii maneno. Kwa hivyo tukimkosoa tunamkosoa kwa maneno yake mwenyewe. Niambia leo nitasimama kwa ukweli. Kama mambo ni mbaya katika taifa letu lazima tutasema mambo ni mabaya. Baba, mambo hayako mazuri hapa Kenya na lazima tutaendelea kuzungumza. Mafuku-ini ma kiririkano gia bururi uyu makiria hoka ni gutetera ihoto cia umundu. Roselyn Odede agutura aririkanitwo kuona ona matuko-ini make ma mwisho ni okireire thirikari kumana na wongerereku wa ciiko cia unyitani migwate, undu uria watumire wabici yake tunywo bajeti. Andu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga wa Wambui.